jwa 10 mwaka joni 2025. Asante sana ndo gwitana mbere kurumirira kirimetha ya Nteto Meru TV amwe ugitwethia nyombe Nteto irina miangatene mugongo Jomiro kuma kireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. No turingatire gukirugira mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Amu itu radio rekeba no ritite na mbere gukunika mugongo yari matuko ja kwithikira ningekolika jorua ya gisiasa kuruira mantuja demokrasia nwe Raila Amolo Odinga narua Kenya bakiwa kanya kagutegera mwiri jwa Raila Odinga cia Kisumu orira ruju nande kweregeri mathiko ntere cia Bodo county ya Siaya ene betegeria kumenyethie ya Nteto ni beto akabwe mutharimi twambiririe na kumulikana Raila Odinga atongeria bagi siasa atongeria na Kenya no baitete na mbere kuruta miario yao ya gukungwira ninge kumulikana Raila Odinga atithigi nyuma Timothy Kitheji ura oitonyetikere ngurumanio cia gite kia Senator County ya Meru na ere Timothy Kitheji ukuroma gite kia Senator itite na mbere ko kinyeria magaruku jara Raila Odinga aithirite agitigira nija koneka ndigoroni ya Kenya kurio kuruira gotwika kuri na katiba enjeru ya 2010 ninge kwethira kuri na ya akirikana vuguvugu ya gukinyeria mugaruruku ja multipartyism kana gutwika kutina kiama kimwe ende dibia mabibingi bya gisiasa okuriro ciathi bwa gisiasa nenge na itete mbere kumeneria kirakuga ni igiriare Rais William Ruto kunyogoria ibai kumaria katiba ya Kenya orira Kenya baitete na mbere gukungwira ninge kumulilikana Raila Odinga kuri miswanda kadhaa ira Rais William Ruto wekira kirore ira na ritho idagare wakili Kithenji augite ninge ni kuna mawatho ya ndigoro ripoti ya Olaiboni. Musiasa Timothy Kithenji noro kumereria matagite ke Senator County Meru arua Raila Odinga narari mutongeria winewe takire kiama kia ODM akioria Kenya kwirigira kiama kia upinzani kiri na inya bonene atukwira Amero itukuigwa tutaukiri mono gicigona kia opposition nonto Raila atwire ai father of democracy na itukona mantu ja maingi na skumete including the new constitution so gento kira atukuga we are expecting another vibrant opposition. Na itukona bado tukia makia DCP we have our opposition party ile ulite opposition taiji nkulukia ruotitine ya gikukia Raila Rais William Ruto na rekere saini mawatho ya nana yarakwa nigiuta tena katiba ya Kenya muntu akwa yatomba utumirika Kenya akimuria kwebelia mawatho yao yore ebelelia finance bill 2024 ando na ndetu na ndeti na William Ruto coming mathigo ya thira ja baba wetu Raila Amolo Odinga nonto narakurukirie bills indhoku inyanya amendi gikuo na mathiko ya Raila Amolo Odinga ja kendereaga so nande atwetere kwambiria mande tukethirwa tukiarairia mantu ja kuona na atia biru irakurukire biru ire chi very punitive biru ire kurigeria freedom of expression ituronere igoro chigukurukwa na chia sainwa botangaza gikuo kia Raila Amolo Odinga na igyo kuga let our government be by honest na atwi batige kuthithagia mantu jamwe baithuganagia batwe ituriti riuga batwe biru ire irasainirwe osikancho oreo kansere inge kuena maandamano ya Gen Z na millennials ochokie biru ukaire nyuma chiete chie revised noto they are punitive na itiomba kutumirika ndiguru ya Kenya kaigweta against the 2010 constitution akiaria Timothy arua siasa cia Rais William Ruto ikao mabonene nontu Raila niwe arari wirigiro our president
tutikona mantu jaku jakibua muno kairi nontu bakwithirwa baba no rategemete na baba nandi urona akakuretera kura andi utikura akareta kairi kwa hivyo etera 2027 one time ikuringe wane utigane natwi. Akirikia na tharikirite bonene Senator kaunti ya Meru Kathuri Murungi nontu bawita mairi ithatu micethone ya gavana Nande akiwa kuone kuania ngeti nkwa morera Meru bari na thina nene ya mirandi ya witi na mbere. Senator wetu last weekend tuonere eja kenine kia mubira etithitie akamati ndege batangaza kenine baikamata na ndege cia 700 na antu betu baritia ruji baritia stima baritia na aretete mibira 5 utiumba kwithirwa wi senator mbiro gaciukurukwa na wimbe alafu wowe gintu kiria umba kugita wi senator ikweja no keja ukamatite mibira na chopa ndege iri 700 bugita na mbibi batu tuka make sure 2027 tukuthirania na atongereja Kathuri Murungi na Mutuma Ntwaithinkia. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Kuruba maumau kumaja kaunti ya Meru na barabara mustari na jwa mbere kurwira uchiathi bwa nthiguru ya Kenya ni bagutetanikire bakugane batejanirwo ni thirikari nene hamwe na gucitaniria kwao bakiromba riu thirikari gutegera mbiru kagitene gakairekire mbunge nene iri na mendekithia jathatu jara bakwenda bunge ba Meru babatethire nikenda jakaingwa bwa mbere bure kunengerwa miunde ya maumau ire kagitene gakaire na athungu ntere cia buri. Pointi ya mbere imiunda tueo miunda ya Meru ni etigieta nenkanirwa na white setirasi bare ya buri na miunda bakaririte ni etu na ni otugwitia no ntulisi ni thirite ni onto bwetu mikeu ntukuromba support ya MPs ba Meru yonde mau ya tuyukio uru ya Meru yoririe no temo Meru wona no ndururu imwe ya kumania na thine ubarite kira nkuromba ithirikari etuigirwe kiriro getu kiana ba mau baraba thini te myake uyonde batwe twatigirwe twikitheri kumania kinyana riria igita riria maantu barikirie kuba maumaone kwana kuegwa bendera kana kwaegwa uru utegintu tuona kinya kimwe kya kuga batwe turaigwatira kinya kithomo kiongwa tutathoma wajairi ni bendekithite kuri wachara batonyere kagita barwagiro chiathi baingi bao bagitaendwa bao na kinya into biao compensation ni kuri wa ngarama ya into biria byenyangirwe ni kuri wa ngarama ya into biria byathukangirwe gita riu ria mukoroni mau yonthe ya Meru twire kuraramika na egitagia lakini gutikyo banona kagita gaka petition yekinyete mbunge niko kagita kara kagirite kagushugurikira mantu jau na njenda yeu ikinathira na bwaja thatu ni bendekithite kumenyeka ni thirikari na kinya kwewa twanya twa gukinyagia mobatu jao na njira ya gutarwa kiri twanya twa utongeria mau yoririe buru bate representative wao uro bagamba ira mbunge assembly na senate itukuromba thirikari etuigirwo iromba riu rietu mau ne bati kwa
kumenyeka na ekaewa gitio kiri irongo bia wathani bio bithatu, local government, national government na kinya senate. Kethwa gatoka nominatwa ni sawa no ntutute kwenda ithurano twi interest chetu kenda ikinyaga mauma gwerwiro ciathi ni kenda yathana mauma ne bati kwethwa yari wathanine. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Nabo akariba Kithunguri area ya Sirota wandine ya Mitungu kiri gicigo mbunge ga Southimenti ni baumirite na kuthumbia bunene utongeria bwa Daktari Shadrack Mwiti utongeria bakuga na buba gucoka na nyuma ni ara borotithiritie kiara ruterene rwa stima na kuga transformer yao ni ethire kijukwa na antu bobisi ya mutongeria ujo kwa miaka 2 mithiru na kagita kau konthe batithirite bakiona weru bwa stima na kandi gali mono no ntuba kwithira transformer yetu tutwira na yaya na antu ba Shadrack Mwiti ibejere bajukia transformer yetu batwira baite bakagite transformer na bagwita nayo mwankana rwa turi transformer yetu itachoka ni umantu betu kwa turi kuria Shadrack Mwiti turetere transformer yetu inyethukio u batu twingo tukagita no ntuwa kore mingugi ugwa turetere transformer yetu ni otukwenda no ntu twahiriria gwita kugita indi ukuremwa neo ana betu mwanka thaici abethi nene bati twekiri transformer ndo ajogona daktari eje ajukia na ntuba ajukia ta yo toro tukare transformer ngi mwanka thai atuire transformer ta gwikiria ntuba kwao bati twatiga tutina stima kankuria imbi tuma transformer ko jokuare jokirua yo Kithunguri Sirota ne ko twaikirue twene gitarira ja kuma antu ba gitira baritire ngugi na stima tutona stima kinya ntuko no emwe ni araba ugite kinya thinji bathinjaga Sirota ja ni bethirite bakira thina bunene na kinya gutariria mathina jangi bethirite bagikurukira bati kumba kuthoma Sirota yongwa ajojo antu bara bathinjaga beja thaa 10 cia utuku na bathinja nyama na tochi bangi bagwetie kandu na ndi tujojo tutiona kuthoma akio katuthoma na tumulika mwici baba baranaga ngabanda gura kamwe utonge munene turetere mbura ntikoma mundu yura yuturaga kuku nyamba tutura kwija gwako nandi utigintu mbomba kuraria ome bietere bionde wiri baro mbio kila kitu yetere ndio ri atiri inya tugekirwa weru transformer inya tugekira security akiri itinganie weru oni ntiona ya kugitangeria no ntungekirwa chitima ndona ya kugitanga keria kona kamya gwekia ntu ndigatindiri nte kumba kinya kugitanga bwega nkurukia tongeria baba matura ni batejaniritie mwe mirandi mujumbe uju auga ni aretete kiri gicigo mbunge giki na kuga murandi jo munene omba kubatethia na ju ni jo stima ni kenda ana bao bakathomora kubaterie arabu na ndewe genge mantu ja Shadrack bagito akiwanga anga na gutaitu jo thithwa ngubo taitu ito tethia ana beto bate kuthoma transformer ja yetu etiaja taitu tethia no ntu ana ba beto bara kuthoma kinya kuanga biche ja kurugura taitu ajanga ibande bikuthithwa kaguru akwa ndici mantu jo jonde atu tethia jo ijo theri ugwa watwirite njira yeje ugekira rami na ntuko 90 thaici tigere twanjira ciaca ndendo kuria ukomba gwikira rami atia ukiringa ciaca kankwenda kwira ugwa no ntunure migo twikira rami gokana tuikire mtungi ura komba gwita agetia ruto wetu rami bwe bwa kenda bwe 10 bariuga iba kugwatanira na karibangi bagicigo mbunge giki gwita mutongeria ujo gitene kiri kithurano gikinene kijite tuga Shadrack one time kwa uga nkondo kwira uturetere transformer yetu na wale ya kuleta gokana Shadrack Mwiti one time Shadrack Mwiti one time
Sandaki bae, bae bae, Sandaki bae, bae bae. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ngoli bae, bae bae, Sandaki bae, bae bae.